Pasonangoku Dohoina. dohoina. Ayah yang diproduseri Siapa? Kapten Infanteri Register Nainggolan yang berada di Banda Aceh ya. Satu nomor Pasonangoku doho inang karya cipta Suryanto Siregar. Di jauh magoarhi di tangianmu
Tagor Tapu Bolon, Gugu di Tamiang, alias kekuatan doa ibu ya, yang diproduksi oleh Kapten Infanteri Register Nainggolan ya, yang berada di Banda Aceh. Gogo di tangiampi, gogo di tangiampi, basa sakapi, mau lihat mariho, irang digelekku di pos di rohani, dengan sudah geleng tai di pasar Beota, terus di rohani, seret di rohani, gogo di tangia, di ngoluto, nalaho patolaso, dapatkan di YouTube ataupun di channel Arga Video Official. They